Carlitang Robertson Ronghang Achor Rong Asar Lapen KSA Adon Arab Atumpen Bukakhat Police Station an Kahumri Dampen Carlitang Robertson Ronghang Ahem Asor Atumpen Lamthe Arju Ponsina News Text Report TK News Kisung polok pada Thomas Council si daito chen ji lape Thomas Council ben kopi jinon kidam ta step deng lama la bangke la bangso kisung po malda la munir pan justice andu PC ke alang tum step ke deng lama la so bangke prabjin ba alang litum nang cipaklang nang ji bu bangsi pulo rada theng nang cipaklang ni jong si claim dek thret alang tum thana claim clearet pulong te Thomas Council long chadi ben kopi siale dolang ini tum copa hai don ben PLS dolang lasi non bangke ni li ke pil tulo alang tum wangra la bangso ili tu korte panabang inside pipe metha la pela justice palong pipe metha bu bangsi nili Thomas Council phanta bitung phanta chief executive member Dr. Dilam Rong hang panalang lipa chuningri chodom krupes chuningri la so akisung longpen pajok tha la pela so akisung longpen akang sai pipitha mo office name ki pho pheda ji la puson ki claim hai heda ji phan alang li so dak pen inside pitha bu bangsi nili so channel pen pachini lo niliga pai lo sta nili nang li tum rada pan ka chuning ra lam ke len lo ni li tham de the mane nili osa pau lo nili ki sung su ali nili me thang ka duk pe la pen sung pe alang tum sinang la nam bom la pen tangka poisa ka do ka ve pe ri pen dang lo ke chu ke ju na phan an ta lang duk sinang pi bom alang tum phasi ni tum cho kha lo sta no na par ge ni cho kha tha ve pen khang jang lo la sa lang phan ta ni tum ki chi lang yi phan ta thek thi ta khang yang lo posi nang li tum ka do ka ve don ra bur ya ra tum nang lang pi don tha usini li chuning ri lo la parta lang phan ke la na je bang apak ta ve de lo sarpura do akeng ke te ko ari ke te ko sa amek silok li pon ve lo sa lang li apak phan ta jo kha thai ve khang jang lo pos ya lang phan ra da tum la pen NDCMRA tum tan nang chin lang pi don tha usini li nang li tum phan chuning ri do lo la pen lang phan ke pathi ve ga muni da phas na farsi pi vek dang po pusini li nang li tumang nota radang nota chuning ri lo la alang phan ke pathi ka cherab do na tum an phas ta ke long ya je phan si ni nang li tum phan chuning ri thulo ni la nang li ko Carlitang Ronghang prapen bang ke ko abe nilu sa ke bang pen ka chip hong ka ching chek puta nili tum ke thek long le la parda nili hem semia lang li wang po ke cho ke jo na phan nili tum phan nang pen nang men paminta te la pen rong le wang seme jer po tum pen don rap tum pen sta jo rap pe jun rap pe sa lang li ke nili tum phan nang lang pon bo la pen don rap phan ta lang li ke che hang et po ke cho ke jo na phan ta wang noi dak chu rapen nang jun rapen nang pusia lang li kai ta ning je pok rong le wang sita tarapung hawale dam sita lang li phan kya nong ju misen la pen ha dak le wang sita lang li kya nong ju misen pen se lang li ke do ke thak mun sinon ki thi lo da pang ki ni li tum tamang hu del lo asur le del lo chipu thek te del lo la sini li so pia phan bang ki nang lang pi wek tha pusini li nang li tum phan chun ning ri lo kem ma so man big abang kanal ledak kanal teklong lama thana long bang teklong le lang stamila usikum bang mo nang hang lama tinili phan arlo he nili det kali lo he la nili long nang kitu na tum stamelo kamburata do lo la pen ala KSA tum ta ba heni do anke la police tum bang nang lo he di kiba pinap le nang no bet bang non nang no bet kali stame nang richma non anke la dak details salam nang chinila po Funa long ko mama pen sika chinki ma la pen last call ko ma la pen te video call la hai ka chinki la hai an stami pinap nang bang non an ki detail salam nang than la pu le he paklang pu fun long stami na paklang la pu la pen halai pathi vek amunit la phan stami kali ni kalang ni mani la invite kali det ha pia mani la police bang nang pulo he di mani karbi dai no do thang karbi no do karbi avi bolote la tum la unset claim mani aling do thola tum group do tho la si la pina ba bang non an ki nang ditia salam nang chini pola penang nang phana paklang la pu bisna pu la pela dak la dulop dika he la sta me dak sidulu
ke pini banganan paklang kle te bangke armu do o matidi armu do o la hongwan de lo pulo tangte pini ka siksak do kok ta hai matidi le karbi tum stami he ala so po nang ke matha lo ma sing ki hong bang nang ke ban de det lo la si nang tum family tum bang le pinap abang non pinap le bang ji stami bang non la penar ni yang sam le bang ji stami bang lo stami ko bar bang nang pinon bang ji pu bang ko an si bang ji ma pu ya le he la stami nang thanot an ki nang paklang pu pusina pu dut nang ka chak dut la pe nang parta me he di la ipachi alam stamil la court pen jong se la so lo la dak nang ke le pen fa CCPG pu lo long sinang li lo polo tangte pachi long po pu sinang pu don lo hela sila so lo bang court pen nang li nang lang ate nila dak list tu dak kana te arne ka duk kun ten ali tu arni ko tu pen la so arleng si mala so pulis si la de hela so kana sentiment so nali tu da chini trip lop son duma lapan ka chini tun sitami avi nili hem ki wang adu o he karbi sitami pin nang do dalam rasor mani amena chini lab lo la ni hem sora jur po amen ani ni chini dun lab lo karbi tum han sitami la thing pika mi klem dum han an ki he chini elo la pen meeting ki dwar ni sitami nang ki hang moni tum han ta chini lo nang than ti kang lo la hun bang cho tum da du ji thom mani amen nang than kang er ni pha ta bang ji la si dak subjury long si meeting nang ki hang pia le he la si mani juswar ni meeting bang ke ni phanang e thanti kang ke ni bang arju dun lo he ana ni ang sama por gi na meeting e gu pia meeting lo cyclone pu na akai nang kon meeting ar ni sam la pen subjury gi nang hang hile pia le he e forest tum ta do la pen ti la thing pia ka mi klem ne jor po tum an sita do aposi a season da ki julo pia le he bar kha lo mati di la thing pi kam gi bar kha ti klem mati ning kring o si klem chola posi a season ki julo la se la so meetings nang hang la si do ji tang ho si ni phanang e thanti kang aprang bang lo tho sita mini liki iti pa thek dun long le lang sta mela ni tuma hema dung rai sta mi bang lo ni ki thek long le pilang nona putu long thek long singi chini mani aprang 2020 ning kan long bang thai pu mani chini ni de lo he ni ki amune ki bang do o mati bang asu ta pin nang ki bang do mati ko nan na pen ni la ting pinang nam pu pola son bang o on ki la dalam raso la son da do ki ku lo la bang ni chini ni mati ki bang lo pu sta mi chini ni de lo ning bang abi de lo he oh polis apan stamina pulo mani la ana set ni am sor phanga chinek mati ki pathi da an ka chinek posi phasi bivek nang bo pia lo ni bang kia chat punon stami phasi bang bivek nang bo pia lo dante ni karbilo turmas konsil CM lapen aparta da gorbang ni ke division em sorry chato ki nali tulong kecira kecitu dulu malam lante na humri lumat na humri relang CM sarda bang ve lapen richard tok bisi tami bang ve ana aku tu na ki the sitami bang ve la aku na ni la chulom sitami ku tu na dudulo mati borpung thong na nani ski dam mati dis tami da dalam ra la noni tu maria kar biang long lo ti bok het lo mati ali ka tu ka vian sitami sar sitami bang ve la pen ang sam dun ri thang alam tan ang thanun de Napulo mani nang alang tumta karbiang long alang tumta phut ke nang mati di la sinon phoda porlo la sinon alang lita non la sona khotuna honeng samdon ri buti uson se buta ke pilang mati la salang lista me nang chito dun thap lo ni li ka am CCM de le ram rong hang nang li na hok li do sta me la bang sa khotuna nang pang samdon vek tha la pen la ke pathia mani na phan ta me nang palong pi vek tha la pen fasis ta me nang pi vek thap lo ete nang li hem ku so ke dolo kan an ni supu ge ning kan ni thom lo ning kan ni thom ta non 4 years running bomb lo non July 16 lo ti ning kan pri chok po ha ni limen ke Dorothy baby nge ni li hema sor ke la let rong we rong hang lo he la pen non ni li tum hem do bom la avi lo he mani la ni li tum hanang ke lang bang sa bida lo mati an ke ni lo hai do lang la bang ke paralyzed ke na ka dam thik thi an ke nili kor potum bang do lang la tum ta biar ta kom lang mati ki non bang gi CM sarang ta mi puto ni chuning ritu lo nang lista mi puto nili panang jin sora karbi an lang rang jin sora nili so pan nang lang pira nang hon pira mani school pa charli jia pan puto nili pan evereng oversize ta mi nang pita busing nili chuning ri lo nili kum ta chini lo ta ka bang ke Madu political party tumle MP Haidet pusita KERUF mos ningkan suri ni rang korai si ekor kachi tokson plia putha nang pachun pipon vek nangji pusi KERUF asong atumpen therang ke mai phapo
Pinijami po ni Pai ECR ni District Press Club of Karbi Anglong mate, DPC KSI hemalong sontrok arika cirungtang heli ke ot asong atumpen mate, KERUF atum perangke me papo. Jasemet perangke me ke papon alam theke, non nangke leji MP ke lika cepate long rat charya song mate, madu political party ke MP hai sita, ke damtang sontrok heli ke ot asong pen central government state government lapen, Karbi Anglong Autonomous Council ang bong lamdon mate, mos tingkan suri ni rengkor si ekor along, ke jongdun an ke madu rat charya song le MP hai sita nang pacun pipon serak nang jipusi perangke me along jaipon. Ang ton alam te kachini ji aphan perangke thengnu kaning je pon alam thele arjupon sina. News Text Report Weekend News. Kalang alam tum sami ningtang jalera ibeng anu alang tum sami emos citok depen. Nasi lahai citok depen isuman kalang akang len pang ke implementation am khabang. Nasi alam tum sami aning gitu aning kita sam ke dolo. Setame isi aku ini yang tum katologi media through nili pachini tam tum bang kenal. Je kalang lo ning thini pung ke dolo. Buai pit sita ili tum isi alam bang ili tum chini ni bang ke. Rome was not built in a day. Rome was that ke ani sivel le kikim de la ke piju si klep. Kikim kira. Lasi lason thot si pini neli tum katologi hola sarani press release kipi abang pu pada korte tum stame non puneli tum long si dolo. Alang tum stame ini puthot kira falong ni tum klembang tu pani tum tija leaders tum pen alang tum chingwai chingsai lo daga bang ya sapo communication gap ni tum angkong chithan jingum mi aku si mo pen ni pudo alang tum aning kipung aning jangge dolo tami lasu katung tawi alang bangke nili tum cepaking ponu lapen puthot kiwangi ani si tami nili tum katung tawi osomar tum han bakaders tum han tum chithan pani tum leaders tum angkong sami chithan lo je Kira fasong pen, junto la common platform, la song trumpet junto la common platform, la dak chingwai gitik, chithan titik bangke, badu abang pustame, jongjung kimatha pen, la son press release, kitab te dei pasine tum bangkat chingki than polo, la sila song bong nili kipakeng, putakalang lo, la pen alang tum kaningje chokchi putakupe, bachoko putakupe. Lasi nili tum isi bangke laso a press release penang tum han isi netum point dak netum sami point soni netum dak kijong pondolo lasi laso teng tensi netum bangke non kiwangi pia government ma so government atum phan mate sarkar atum phan netum kachuning lis phan ning hanglo lasi dak isi bangke mane point clean do dak isi bangke lalo clear stand on autonomous state issue. Second about the immediate implementation of the MOS 2021. Lapen third banke clear stand on MOS 2031 clause 4. Lake usomar tumhan mat cadres tumhan rehabilitation alama uthaglo. Lapen point 4 lake need to clear stand on special recruitment to local youth and ex cadres. That point wise osi ni now tumhan osi clear mate paklar dakni pula telalo point isi bangke autonomous state aputha autonomous state issue aputha la bangke nilitu MOS ke chitok huta netu bare central sarkar pen state sarkar pen dak kar biang autonomous council tum pen tum chingwai chingwai lo je nilitu biniani kar biang long aga tum kar ige autonomous state aputha la so jeni pen sinil tum rising sitami rising tangtang sami korno sitami nali tum laso puthak ipachun di phanan tum ning hak bo bagena tum sipaklang ni bojoni pensi alam tum sitami hola dima charter lo la pen hola kachitok ajun tum agreement lo sitami alam tum sitami preamble lo sitami la autonomous state puthak ke tok jalo jong jalo la pen nil tum sitami pulo jeni tum non nang tum pen kadoga we chitok era sitami nil tum bangke democratic way pen bangke nil tum kela autonomous state puthak ke la ken tum ke song omji la nang tum pen chitok de pen masin tum isami la pogan la so puthak tum democratic way pen kunani mentuni dharma mentuni memorandum ke submit tu pen chenglo kaprek pa political asong lo pen submit chera pen nil tum la so di mana puthak ni tum claim bombi tu sing tum khala so chami jongpon
lalu lepen second bangke implementation of the MOS 2021 daga bangke nitum ke lalu ke raf kwa song trop en sivet a platform juntu la so kiseng nang ko puta kapre ka taman dak song trop abang kudumsi a leaders tumsi dongsi anutin a sitin a song tome dongsi lem jam dam jam lu te dakke agia vedet unitum chini amasi nelitum katu vedet song trop tum nitum chingrum si sia common platform seng lo lake aprang nitum press release kiseng tame nitum katu vedet tum media project man phasi hola su zame la so alama puthak nitum clarification bilo lasi taka bang nitum demand ke lado ji MOS lo kupi ma up for example clause first and seng lo dak pinama clause do 3034 ni clause do katu ka biya clause ta step by step nitum kan pachun pinai lapen kipachun chi putakali kipachun ta thelong lasi biju pensi alang tum same ma thapon bom lo lapen every quarterly nitum phan la MOS kipachun dia phan ini dak ka beng Thomas council pen same nitum phan thapon alang tum tame dak ka appointment do lo secretary principal secretary pen cheng lo dak ki thi tum do lo alang tum pen same tum chingwai ko je clause wise kalau pipia clause bang sinon chun bo ba on process kalau bang sinon tam bo kalau ma puthak bang ke nitum hatak chingwai bo lalu